Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu sekali kami sedang mempelajari nama pokok sebagai tuan rumah. Ucapkan terima kasih banyak atas kedua bapak hadir di rumah kami itu. Walaupun dalam rangka acara yang kita laksanakan nanti ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Tetapi bagi si orang juga dia berimbang kita tadi di Karano kalau nyampe cari itu sudah makan ini. Nah, kita berjalan sampai tadi. Jadi di Karano rata-rata acara itu kita bilang nanti setelah selesai itu baru kita anak kita laksanakan nanti. Bantu tapi mati ya. Oke. Iya. Ya, sudah. Dari itu loh, ya kalau nggak ada itu gampang mungkin ada orang hamil kawan yang berkurang lagi tak tidur kan. Kita pilih di sini nanti kan sih. Nah, lah, soal apa ya? Tempat dari pertimbangan nak gampang ya. Jadi kami mengatakan itu, jadi teman-teman tak boleh kan dia nak coba deh. Dia jawab sama awak apa berjalan. Jadi itu yang pertama mengapi doa. Yang kedua dia kata nanti kita akan masuk bulan puasa. Nanti kita bersilaturahmi kalau kita tertanggal kalau kita kiranya kan. Jadi dalam mikro kita sembah masuk video dalam doa nanti. Kemudian yang ketiga supaya hubungan silaturahmi KRT keseluruhan keseluruhan KRT lah KRT TLW itu ada dapat yang untuk yang lagi di situ yang lebih utama adalah petaka dari dinas satu. Jadi di dalam itu dengan doa di sambil melakukan doa terus nanti. Kemudian yang terakhir pada kesempatan itu nanti mungkin itu yang lagi apa kami minta dan penggunaan itu antara sama pilih kalau sama kami kalau pilih itu ya betul barunya sampai ya Bekerja. ya anak dari Bukan kau wacana kau ladang bukan don juga berarti itu doa. Hah? ini terang tua tak mengadu orang mana tua yang minta itu lagi Dah sampai kau mengadu aja itu. nah Apa Pak? Banyak. Si. Buang bos ketek. Hah? Jadi yang kata Pak tadi karena di bulan puasa. Iya. Ya, yang pertama banget itu kan untuk melakukan psikis, jadi mendoakan selamat dunia dan sampai. Jadi yang kedua kita kok dari mereka bulan puasa, mana malah kita sama-sama risiko pakai cetrang kasih dia mikir jadi kita benar kan itu masalah. Jadi karena kita sudah masuk, jadi mari kita mengamalkan semua. Jadi supaya dapat hadir sampaikan jadi kalau kita puasa nanti sampai satu bulan, itulah Ya itulah seluruhnya nazar kita bersama. Pokoknya beliau yang punya yang diterima dapat ada yang bukan ada kita juga. Ada dia yang pasal semua. Anak-anak apa gitu ya. Kita baca doa deh. Tapi boleh dibaca ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Nawaitul khairat ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam juga ila arwah wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin kulhum ajma'u al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqadilana biha min jami'i sayyat wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsa wa yati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wati amin amin ya qadiyal hajjat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li jadina wa li jadatina wa li ukhrabatina wa li ustadina wa li muta'allimana wa li man hadana ila khair. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat fil bari wal bahari amin amin ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana min syirki wa nifaqi wal kufri wa riya'i wal ma'siyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil mauti wan najati minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim manzilahu waj'al jannata mathwahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim manzilaha waj'al jannata mathwaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أثبت في قلوبنا الإيمان والعلم والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وأملا صالحا وعدا. اللهم إن كان رزقنا على السماء فأنزله وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه وإن كان رزقنا قليلا فأكثره وإن كان رزقنا بعيدا فأقاربه وإن كان رزقنا حرما فطهره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب المؤمنين وبشر لي بالغني إلى مئة عشرون سنة فالله خيرا حافظا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم رزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا بلا تعب ولا نسب إنك على كل شيء قدير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا ودعانا وأعمالنا ومقصودنا وكل عبادتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا أعمالنا وأجالنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولأرواح الفاتحة. مالك آمين آمين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين.
Jadi doa dari baca pagi hari. Kalau mau makan dengan bapak kurang sayur minum kesonya makan kadang-kadang ini mau dimaafkan. Jadi para lulus sampai situ. Ah, Kalau kan disuruhkan itu mantas. ya. Jadi dulu kampanye supaya jam 7 kita berangkat setelah tiba nak taruh. Tapi bisa berarti bisa. Ya. Jadi jadi tadi tadi. Ah, lain. Hampir sampai sini. Insyaallah. Ya. Kalau macam mana ada pun berjalan lah. Kalau nak sampai tapi lah. Ini mana kena ni PT kalau ada lu sahaja macam. Terus baik. Jadi kita nak lagi fokus sampai ke rumah. Ada tambahan besok mungkin sampai masih jangan sampai ini. Jangan kira dalam yang di betul sampai ini. Ini yang besok datang lagi. Itu akan buat untuk yang beri itu tidak apa itu. Mungkin dia itu orang di bawah dan rota tu kini mana? Ya ini dia bersama bisa anak kita anak jadi ini pun anda tahu. Jam 7 ada, ini jam 8 sudah. Kalau jam 8 itu berarti kita jam 7 lah sampai juga. Angsa mau pede. Iya, kan japit kan dulu. Iya, enggak sambung gitu. Itu japit lah. Ini japit. Tidak sambung lah di lapin awak ada nak kapal lapin lah. Ini Jadi ini tiba di Siko disuruh kok minumnya dulu. Sudah tua berangkat. yang pada dulu kita orang situ tu kan kami minum dulu cerita. Ini situ kita makan dulu. Makanya ada Kalau dulu Jawa, kita kurang-kurang kopi teh siapkan pagi tadi sekali. Jadi jam 7 lah. Ini jam 8 memang saya sampai agak terus tu apa ni. Dalam tahu apa tu agak tu apa. Berapa dia jam 8 dia ada. Dia lebih rancang lah nunggu di sini. Iya betul. Ini orang dua ya. Jadi awak lihat sekali video kan. Dan kita tu kan tuan dalam japit. Iya. Ada dalam japit. Jadi itulah dia. Ya. Jadi kecil dia kok makan kesukaan kurang kenyang. Jadi kami ketemu nama dia artinya kok makan dia kesukaan. Kok tahu dia kesukaan. Cuma nama camen jadi tadi tu tapi kini lah serak dia. Jadi beri maaf kami dia. Sama-sama. Ya, ini itu dia. Dia saling tagak selesai. Terima kasih banyak ni. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nanti aku nak usahakan sampai. Apinya